Fudbaleri Novog Pazara nadomak su opstanka u prvoligaškom društvu. Tim Vladice Petrovića je u Paraćinu bio bolji od direktnog konkurenta u borbi za opstanak, Temnića 1924 iz Varvarina, sa 2:0 u utakmici 25. kola prve lige. Zlata vredne bodove plavima doneli su ovim pogodcima Stefan Marković u 23. i Denis Ristov u 43. minutu. Trener gostiju Vladica Petrović bio je zadovoljan krajnjim epilogom ove izuzetno važne utakmice za njegov tim, dok je njegov kolega Dragan Đorđević ocenio da su njegovi igrači podlegli psihološkom pritisku. Iskoristili smo te svoje šanse, drugo poluvreme smo se opredelili za malo defanzivniju varijantu, da probamo nešto ponovo iz kontre, da ugrozimo gol Temnića. Nismo uspeli, ali drago mi što smo i mi opet sačuvali mrežu. Temnić je u drugom poluvremenu napadao svo vreme, ali smo uspeli to da sačuvamo, iako i njima isto vetar i u drugom poluvremenu jak vetar na te njihove centar šuteve gde smo dosta strahovali, nisu izveli na najbolji način, ali mislim da je presudilo to što je ekipa Temnića do nas baš bila oslabljena. Jeste težak situacija za klub, mi smo stvarno dali svoj maksimum i mislim u jednom delu već skoro i obezbedili opstanak. I u pripremi ti igrači sa mnogo pritiska, da ćemo igrati za ovog, za onog, za Peru, Žiku, da ne komentarišem dalje. Videli ste sami da Temnić se bori za sebe, kao i Novi Pazar, da igra Temnić pošteno, igraće do kraja pošteno. Svi oni koji misle da će drugačije biti, varaju se. To sam rekao i protiv Dinama iz Vranja, to kažem i sada. Čestitam svojim igračima na svemu onome što su radili do ove utakmice. Ova utakmica nije bila njihova, nije bio njihov dan. Nismo ličili na sebe. Iako smo kod rezultata 0:0 imali stopostotnu situaciju, nismo realizovali, primili iz prekida uz pomoć vetra ili ne, nije bitno, bitno je da nismo dobro stajali. U derbiju ovog kola Metalac je slavio na gostovanju u Vranju sa 2:1, a istovetnim rezultatom budućnost je u Dobanovcima pobedila TSC. Domaćinu su dosuđena u najmanju ruku 2 sumnjiva penala, a Palančanima poništen po mnogima regularan gol. 5 kola pre kraja prvenstva Novi Pazar je 8. na tabeli sa 34 boda, dok je Temnić na 13. poziciji i ima 9 bodova manje. U narednom kolu Novi Pazar u nedjelju na gradskom stadionu dočekuje Radnički iz Pirota.